Sanibonani, lalelani eziyalila yona. Biziwe futhi kwathi journalist izwakala. And then ngihlangana nomama la uthi mamthunzu, ngicela ungisize, angazi kwenzakalani endlini yami. Uthi umama ke wathola umntwana ngo1965, ifirst born yakhe. Uthi ngo1985 lo mama wathola ilast born ne-first born yakhe yathola umntwana. Umama ilast born yakhe intombazana, we-first born umfana. Uthi lento yokuthi siswele ispace sokulala, so umntana wentombazana bekalala nalo mntwana kabhuti wakhe. Lo mntwana kabhuti wakhe makabona umntana uthi auntie. Uthi vela sinaki sithi abantwana bayalalisana, kanti sebenza njalo. Uthi umntanami sesibona ngesusiyeka. Sibona ngesisuyeka. Uthi simbuza ukuthi uprekenini ngoba awuphume endlini and mina nginandoda ke mamthunzu ukuthi sizothi uprekiswe umyeni wami, anginandoda. Baba labantwana washona ngayihlaleli. And umfana wami lo mdala engihlala nomntana wakhe umfana akahlala endlini. Umuntu wesilisa esinaye umzukulu wami phela la endlini. Uthi angicabangi nokucabanga mamthunzu ukuthi umzukulu wami angaprekisa uanti wakhe. Kanjani? Uthi yaphumele bunzimeni indaba. Umntana sekakhala bathi amkhomba ngamehlo ukuthi ngiprekiswe yilo. Uthi mamthunzu umntana momfana ngikakamtsheli ukuthi umntana ke uprekise lo muntu. Ngicela kanjani? Uthi ngathi mayiphelele kithi si3 ngoba mahlazo lawa. Bazothina abantu. Umuntu aprekiswe uanti wakhe. Uthi la under my roof. Mamthunzu uthi angaze ngibona abantu abathandana kanje. Mina ngithi umntana wentombazana ulungile uthanda umntana kamfo wabo. Bathi ubaba khona bekamlanda lo mntwana ukuthi buya phela senginendlu uzohlala nami. Umfana wathi ngifuna ukuhlala kagogo kumnandi. Kanti kumnandi noanti. Guys, ngiyakusaba ukuhlupheka because kube bekunama room mhlambe labantwana zange balale bonke. Manje ngoba sikhula kulesimo, siphila kuso lesimo esibhlungu kanje. So yizo lezo mamthunzweni onthandayo uthi yizo lezo danko ngenelelani ke bantwana basekhaya. Thank you.